Karbi Prime ta birta long pen kado kavya phanta me cardom na pazurik long cardom. Tangke pini Karbi Prime ta birta arjuik tha. Team Cut News pen not head zong Nepal along SBKF mate Sayukta Bharatiya Khel Foundation Badminton ke pathualong sangpi kache terunpi gold medal kache palong runa puthak Team Cut News pen kar chota. Non-zong Nepal along SBKF mate Sayukta Bharatiya Khel Foundation ke pathualong Karbi Anglong aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nonghangachor sangpi kache terunpi nong mekiwa. Alang lila bangso kapathualong badminton double apen single along chipahai dunsi gold medal chipalong dunsi Karbi Anglong aphan nong mewan pi. Laso pen pini Cut News staff abitung pen methang kedo abo halong karcho dama jamek deng pon pasi pherang ke pen birta nang pan. Hombrand constituency ke parlo baithalang solar size multipurpose cooperative society limited along sang kipipe lapen ration card amen kang thana puthak card holder atom pen ki duk ki sungalam the pherang kyang no nang chipak lang do labang solam kia long penang anason rat pen lam the chipak lang lake sang kipipe da puthak lapen card holder mate ration card amen kang thana pot paring thunang ji ration card ki misalam thunang ji K Dhorong Party Chipu pe pin pen ration card piat nangji pupen chenglok pinang anarat atom pen kisung ki boy kachetong nang aputhak lam thei che paklang News Desk report Cut News Lapulo Botlang so la lem sa apu thakain ye yalam the bangke la sang acheklo jan bangke than punon ilin mate pot truck a hopelini la puson sik than pu la sang achu enun vera animali tumta dak dolo la kote tumta dolo la lo amasi la chotakali la sang ke than aning kang samse taro la tai sonno aro sang karta Nasanya kedo tanga sanga karta than eta lata dolo lapen hala sangket hana lambang tala buson si pulo festival of hak si sangnang ke than pusi ke than pu unka festival pusita not ke aport kalila alang nitum sangket than puta masi hala talo alang nitum laha sangket than ara la si festival phan pusame alang nitum phan asitina society along Festival pan sang thandunoi pusita hala central committee KCS tumpen order alu duma abima alang lia tum hala tapeklang nang kokpo la pen stame la rongolong la haya sang akart ke than eta alang li tum han hala angsong pen order sikipi sikit than ma mala dak la society boithlang so society committee tum si aning hang pe ke than ma la so lam bang rat phanta la si thanang kokpo la si jong si alang li tum aning hang pen dak jong yung si thanaret Society daka committee yang sikit han pulote labang ini tuman prabjing pena so sang card bangga la ke thana sang card an bangga nang kipi etang po la pen la sang thana rat po bangka lata han ik long le lo none phang bangga yong si than pulote la bangga nil tung pinian ni la an bela non ta hok tum nang ka tong nun lang ku do pik lang bang nang le li ta du la non bang bom lang la si none phang bangga la an so si sita nil tum so dak si ka chi song po la pen la so ka chi song ye bangke labang mo la botlang so lem sa committee society dun tamo ni tu manang kang ni lusita labang alang ni tum hanta kapachini lo la si nona bang ni tu manang ka chitong bang ka chuning ri lo la ke than ana sang card pustame labang ni tum han nona chipi thunang po la pen ala sang than vera pota alang ni tum jongsi order do pulote labang ke kadu we phasi ki thana ba labang ka than sitak chok jongsi order ave pulote so sang ta ke than tang ana sang ta ni tum han chipi thunang po lapen alang lituma men ke than era bang phuta ladak do ko alang ni asa ka than pet pusi pu alang ni men ta pachitani na pu chapang si men si dang than pet asa long le si ni non pen pulon pen ni kan ne thom alang ni men ta chitadi dia noi mi li men sang mi ring ki pi la kan than peng phang yang lu
sang si long nun den แล้วแค่นั้นเราพวกแม่ต้องไปทันเดียนเนาะ Nili tumbang ke isiben lo kan itu tan rapelo ciklo yon be ulai wo pinin dokumen santa jumar lab lo ber dunia ta berun lab lo ada karanta masih ulai dun lo malong le delo amen ke nili men ali nili ni amen ta long le delo thang alam tang than te ka karta chiwan de ji puta chiwan long le ang li tum chipon delo pulong te sang long le ong se le ka ra che van den masih nili tum chiwan de hang bom ta nang lo Muni tamen ke thap ning pu pen mani phan paisa ke hang do ma la dak pen no dolo nili tum phan ta ko an nang ke hang ke haruhini ni ni Indo ramen pen haruhini ni lo mane ko ma la nang ke hang ke la so paisa amiana bang ke linson nimrod teron Inke asang api hut bang ta la asilip en bohala suhut bang ke lin thong ke bra pho pulote evai ta lin thong ke bra pho inke mohala so sang kilina long bang ke lin thong ke bra hini lin thong ke bra son si picturity inke ni litum bang ke kavi pensi chu en dun pupo mu hadak bang ke long chon ti lo inke ni litum ke hala ki pia tum bang akola an sinak thanon thu pulote ni litum ki du ke boy tumi ko na si ki chu thu la Avik delo dasi rason pula ticok cilo. Oi terang. Ante terang saho nangli tuman ta hala muni tamen thap naing pu pen poisa na ke hang pine doma. Do posi pu ne le kita me kali hala hema sorbang sida. Nang thane la so. Ko an lo ke pi ke. Ko an ne ki pi bangen. Ko an ne la hema sorbang pute poisa ke pilong lo posi pu. Ampare Ini tumnade bang pli bem harunat kep lo pita anta nili men bang ave ma also so men sido lokai men pen resma men sido cho aga nili sido vek ning usu kan bi dok principal federal mane apang pen to element ke sarim rong phar ho sita sanga kalo muke nili chor sido sapi kropi Aadhaar card neng pulo ID neng pulo lahenda nili tumbunan erlo amasya sang berdam nang pulo berdam lo ave nang to men ave dang nang tang klik pu masi patai lu gedam kai thom ti lu gedam ma dang men ave nang to men ave metu penita ave ju pu masi ju tuma kan pedalo do joy lu non ta kan thom ti lu pu si don joy lu ni tum long poisa pi ne lam da than the ave pu masi ni tum do joy lu pare ki jutsilo to bisang ho hala lems hem bahara putha itume public penaka pot public phan laso tangka ta jata paklang kle dak development puta paklang kle lasi kupi tuning ri mate ki pu ji lems hem bahara putha la lo non na le la na pi pu lo melo la so ta kalang lo la lems hem putha ka la ke Bahara ke ciklo jonbang si hang bom la pen pipi pulo te alang ni tum hangke padu long le deji ke la ke badu da chini lo ke hema bahara si ki pulo te so bahara pu thaka nona bank ke kodak to la so bahara alem sa Sangti hidi pen hanjang lang sodak bakjon pathua kla mate Samuguri LP school adung kedampang chiti ni phaikri isiarni azopor phaikri isia por malom ihum 10 wheelers container agari kachingko Lason si bearing registration number NL01AH4867 Hem Konglong Kate Waramen Sri Ranjit Thakur Arta Ninkan Plikya Prahini Asar Buramen Sri Kishor Thakur Ahem Bihar Pusi Pangthekpo Aduntu driver pen ke than kona tenke container arlo keto ahor musaide pusi ningjepo Lapen Siliguri pen Dimapur anat ke pangno boma hotmen men Breakfeld da joksi Steering control on edamat hidianat suidam chokpen chephar lepit driver pen ke thandu na tenke ahiring tangrak arenga huki sopona velang posti nang pachinido hanjang nang sopen Bisnu lekhe report Kat News AISA RYA atumpen scholarship apothak AISA district committee asa hemalong Maya long bangso scholarship apotha karbiari soejang atumta aleka chu endunji aphan than pachini pong Pherangkia Maya long kache tongdun lake klengdun phangcho AISA GS
Bimol Singnar RYA President, Bimol Terang RYA West Karbi Anglong, Sarbinong Phangcho AISA President atum chetongdu. Ipha pona lam thibanga la hano netum so notice je Assam Tribune ban ke pakla kon 3rd September 2024 ni la so puthaksi penaan tak iduan student tuman isi pinta ke me tum hinten kachini kangtung alam thibanga la hano je actually bangkela nilitum kia me ke phata ter ko samsido sita nitum lada bang nitum mission pen kang hongdam bangkela lo je Assam Tribune long la so notification bang ekhangi lo sita me elitum council pen bang la so notice bang TPP da athiba so taxi hantu di athena da isi elitum da inglong so tum han anparata planes atum han tame la so war saike mission kusi netum All India Student Association mate abai tame netum dak hekono jela dak isi bangke students tumhan la so notice ateng lo kulotante STP kusi paklang konco bon setame netum bang la so notice bangke Directorate of Tribal Affairs ahin bes paklang kon so Directorate of Tribal Affairs along panel tum data repon iglong lo je adake only STP tum han chop ke kali STH tum han tamit our side themala so scheme banke isi amen tipon ke lalos special incentive to STP meritorious students ladak website do www.wptbc.assam.gov.in asi nadang notice ateng ben pine criteria bang nili pohipon ikut ko number 1 he or she may belong to ST community of Assam. Number 2 bangala hello student must have secured 80% or above in HSLC, 75% or above in higher secondary, 70% or above in graduation, and 65% or above in post graduation examination. Okay, number 3 bangala hello this incentive shall be awarded only to the meritorious students who have secured the prescribed percentage of marks or grades in the last final examination of HSLC, higher secondary, graduation and post-graduation 2004. Number 4 Bangalalo, there is no income criterion of parents or guardians for availing this benefit. All applications received by the Director of Tribal Affairs, Plain Assam will be scrutinized thoroughly and then placed before the State Selection Committee for approval of the final list of beneficiaries. Lasiladak alang litum notice ki along criteria ki piateng de ilitum ST tum tam students tum STH tum students tum 80% HSLC long secure tum bang long no nikpo 75% higher secondary long ki undu na tum ta long no po 70% or above in graduation latum ta long no nikpo apna 65% or above in post graduation latum ta our side long no nikpo kasi ne to ma birta ba ke long no nikpo ngala I amount junto scholarship along ki pipona tengte HSLC tumhan surikrep ho longi po lapende higher secondary tuma afana banke suring ko longi po lapende graduate atum han banke suring ko rapo longi po lapende post graduate tumhan ke suri thongke longpo nipo ase la so notice teng pulo teng both ST Plains and ST Hills tumhan banke la so para kinang sod la se thiek ban sab so het samit
Assamese alam thebenta ninge pon itta po athela da ST Plains along tame nandu amar office amar All India Student Association office of media বন্ধু সকলে আহা কারণ আদৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আজি মিডিয়া সকলত আহিব লগা কাৰণটো এইটো হ'ল যে যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰত মানে এটা নোটিছ ওলাইছিল যে ইয়াত ST Plains আৰু ST Hills সকলক একটা financial assistance under the scheme special incentive to STP meritorious students বুলি ইয়াত মেনশন কৰা আছিল কিন্তু আমি ডাইৰেক্টৰেট অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স পৰা খবৰ পোৱা গৈছে যে এটো অকল প্লেইনছৰ কাৰণে নহয় এটো ST হিলছৰ কাৰণেও মানে এটো কিবা হয় এটো বেনিফিট তো হয় সেইকাৰণে ইয়াত আপোনালোকক এটো 3 ছেপ্টেম্বৰতে এটো নোটিছটো দিয়া গল হোৱা হ'ল কিন্তু আমি আজি 11 তাৰিখে মানে এটো প্ৰেছ মিটটো মাতিবল লগা হ'ল কাৰণটো হ'ল যে আমি এই আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰাটো আমি নোটিছটো পালো কিন্তু এই নোটিছটো যে আমাৰ কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল পৰা যে এটো নোটিছটো দিয়া নাই এটো কাৰণে আমি মানে এটো আজি ক'ব লগা প্ৰেছ মিট মাতিব লগিয়া হৈ গ'ল কাৰণটো এটো লাষ্ট ডেটটো হ'ল আপোনাৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে হেতু হ'ব সেইকাৰণে এটো যিমান পাৰে এটো সোনকালে আপোনালোকে যিমান ষ্টুডেন্টছ কাৰ্বি আংলং আমাৰ বেছ কাৰ্বি আংলং ষ্টুডেন্টছ যিমান আছে এটো এপ্লাই কৰক যে ইয়াত মানে আমাৰ পইণ্টছ আছে যে ইয়াত নোটিছত দিয়া গৈছে যে জুনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক হেনতে ST Plains আৰু ST Hills কমিউনিটিৰ পৰা বিলং হ'ব লাগিব আৰু নম্বৰ 2 পইণ্টটো হ'ল যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী HSLC ত 80% কৈ সিকিউৰ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটো বেনিফিটটো পাব আৰু 75% অৰ পৰা বেছি যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত সিকিউৰ কৰিছে এতে তেখেতসকলেও এটো বেনিফিচিয়াৰিজটো পাব আৰু 70% অৰ এবভ গ্ৰেজুৱেচনত পাছ কৰিছে তেখেতসকলেও এটো বেনিফিটটো পাব আৰু 65% অৰ পৰা আৰু বেছি মাৰ্কছ সিকিউৰ কৰিছে এই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লোকেও এটো বেনিফিচিয়াৰিটো পাব সেইকাৰণে ইয়াত 3rd পইণ্টত পাইছে কলে যে জুনে লাষ্ট ফাইনেল এক্সামত এটো সিকিউৰ কৰিছে হেনতে এটো ইনসেন্টিভ মানে মেৰিট বেসিস পৰা এটো পোৱা যাব আৰু 4th পইণ্টত আছে যে ইয়াত জুনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই এক্সামত পাছ কৰিছে এই তেখেতসকলৰ পেৰেণ্টছ বা গাৰ্ডিয়ানৰ ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া হেতু ইয়াতে নাচায় সেইকাৰণে মানে হেতু মানে একটা ভাল বেনিফিট বুলি আমি সব আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক মানে ক'বলৈ বিচাৰিছো সেইকাৰণে হেতু লাষ্ট 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছে এই কাৰণ মানে যিমান হ'লেও সোনকালে আপোনালোকে ইয়াত ৱেবছাইট দিয়া গৈছে যে www.director.tbc.assam.gov.in ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক তাত আপোনালোকে পাছ চাৰ্টিফিকেট পৰা ঘূৰি আৰু আপোনাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কশ্বিট HSLC অৰ মাৰ্কশ্বিট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী অৰ মাৰ্কশ্বিট গ্ৰেজুৱেচন বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কশ্বিট দিয়ে আপোনালোকে এটো বেনিফিচিয়াৰিটো পোৱা যাব আৰু ইয়াত আমি ডাইৰেক্টৰ অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স পৰা আমি খবৰ পাইছো যে এমন যেটো স্কলাৰশিপ দিয়া হ'ব এটো হল যে হায়াৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হেনতক 15000 কে দিব আৰু সেকেন্ড হল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰা সকলক মানে 20000 কৈ দিব
আৰু থাৰ্ড নম্বৰটো হ'ল গ্ৰেজুৱেট কৰা সকলক 25,000 কৈ দিব আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সকলক মানে 30,000 কৈ দিব এইটোৱে মানে আমি বহুমূলীয়া ষ্টুডেণ্ট সকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইটো ইন টাইম অফ short period আপোনালোকে সোনকালেকৈ এইটো বেনিফিচিয়াৰিজটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে সেইটো কিবা কৰক বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ